урматтуу мекендештер, 23-24-25 декабрь Москва шаарында кыргыз элинин сүймөңчүлүгүнө ээ болгон жаш ырчы жана аткаруучу Нурмат Садыровдун жаңы жылдык чоң программадагы концерт. Julieta
элек, анан өзгөчө бул концерттагы кирүү акысыз болуп, депозит да жок болот деп, бул мүмкүнчүлүктү сиздерге түзүп жаткан ушул Кыргызстан кафесинин жалпы жамаатына бир кол чакырыңыздарчы бардыгыңыздар. Жаңы жыл алдында сіздерге белек болсын деп атайын ушул программаны уюштуруп отурушат. Андыктан сиздер үчүн бүгүнкү сунулган ырлардын баардыгын чын жүрөктөн кабыл алыңыздар. Сиздер үчүн дагы бир чыгарма тартуулайын дагы. Seni
Жақсы ұқсашпайды атындай. Чын жүректен ат дүшені бір бол чапаңыздар бардыңыздар. Дағы бір шығарма olsun. Екінші шығарманы чын жүректен қалып қойыңыздар. Дағы бір шығарма өзім жашы өрген шығармаларынан бері дейін. Жүріңіздер даруақ, жүріңіздерді таза, тұнық сүйі жашасын. Сүйіңіздер, ар беріңіздер. Сүйікті адам болып аталыңыздар. Мен ошоны қалаймын сіздерге. Sizler için olsun iyi geçiremem. Kalalımızlar. Kırmızı. Поддерживает Нурмата Садырова.
жаштар, урматтуу замандаштар, жаатыңыздар бүгүнкү кечүүбүзгө дагы бир рет куш келипсиздер. Шабык коюп калыңдар. Сіздер ушул бүгүнкү күндү күтүп келгендер, ушул Нурматты сүйүп келгендер, качып келгендер, шашып келгендер, сарпайын түйүп келгендер. Жалпыңыздар дагы бир куш келипсиздер. Ал жерде кечирим сурайбыз, концерт кичине кеч баштап калдык. Эми бүкүн жерде жүргөндөн кийин ал жердин салтын, мыйзамын сыйлаш керек дейт. Тыңдар мага жакшыбы? Келиңиздер бүгүн алар ушул бул кечени уюштуруп берген биздин организаторлорго ушундай бекер орус айтында бесплатный ушул концертти уюштуруп берип жаткан бүгүнкү Кыргызстан кафесинин администраторлоруна жана ошондой эле бизди сыйлап келе отурган Кыргызстандын Тургай Нурматовна бир түркүрө кошуп коесуңдар. Азаматчылар, азыр бул жерде мен менен болгондор барбы? Азаматчылар, азыр туугандар, бул жерде айымдар көппү же мырзалар көппү, ошону башын аныктап алалы. Даярбызбы? Азыр баштайлык туугандар. Могу биз менен барып олтуруп келгендер кичине даяр болуп калды да уже концерт кеч. Биз концерт көрөбүз деп мына келип биз менен. Ал эсе даяр болсок, азыр биринчи аялдардан баштайбыз. Даярбызбы? Кыздар, сулуулар. Азыр мен кыздар барбы дегенде колдон келишинче кыйкырып, силер кыйкырганда мен микрофонду иштебей калыш керек. Чык депчи. Мына жакта апалар болсо керек болсо стулдун үстүнө чыгып кыйкырып сала болот, Кабачылар ушу стакандарды этеп калабыз. Ал эсе даяр болсок, урматтуу айымдар, красавица Фиона, патриот кыргыздын сулуу кыздары барбызбы? Эркектер өчүп калбадыкпы? Даярбыз, Ал эсе даярданабыз. Кыргыздын кыраан жигиттери шкаф, красавчик, шкаф, тумбочка. Красавчик жигиттер барбызбы? Азаматчылар, мынакей бүгүн ак дасторкон жайып, алардан тасып, ак нанын берип, Кыргызстан кафесинин мынакей администраторлору бизди сыйлап отурат. Стол үстү түркүн салаттар, түркүн табактар, түркүн арактар. Ошол аракты ичкиле дегенде алыспыз. Бирок бүгүн Нурмат Садыров Кыргызстандан келиптир, ичип кое берет дегендерге калыспыз. Аракка мас болгон соолукат, дүйнөгө мас болгон соолукат дейт. Андан көрү көк чай ичиңиздер. Көк чай давлениянын точный кылат, фигуранын мощный кылат дейт. Кыздар нампандан, балдар шампандан алып отурабыз. Дүркүрөдө кошолор менен сахнага Кыргызстандын торгойу даяр болсо, красавчик ар бир чыгаргандары хитке айланган Нурмат Садыров колчапты саласыбына. Шанды сабы колчапты салабыз.
aşık oldum dalında solundum. Sensin benim korgoyuma gülüm soldum. Isınma kılıçına soğuğuna kondayım. Isınma kılıçına soğuğuna kondayım. Sensin benim korgoyum gündü boyum. Yeşillik koz gözüme aldım soğuğum. Gelin şu korgoyum çoğulum olacak. Altıncının kalbimden karanlıkım çoğulum. Altıncının kalbimden karanlıkım çoğulum. Basalım gün batara yumuşak koyun dedim. Rahat ol yaş gezden abülü oynap yürgün. Saymalaylı yıldızlar bu taş oldum gündür. Saymalaylı yıldızlar bu taş oldum gündür. Canım olup çarkılar, çalganda şarkılar. Üstünde oynalar, olup da kalsalar. Tamam gülü gül çalar, boynu gülüp çarkılar. Kadırım aşırı ötüler, bülbül bir hazır var. Kadırım aşırı ötüler, bülbül bir hazır var. Çalmaz bir sana bir sürüm torbaylar binge kulun bir çal ayırdı çingülüm ağımız hazırdaşı çarpılan kaçtı gezer giderikte hırdaşıp çarpılan kaçtı gezer giderikte hırdaşıp gözümüzün geçeni çalışsırdı çeçeni aktan olmurda akbatını dere aktan olsun ırma sürdayın dişi bir solukta attırma sözünü dişi bir solukta attırma sözünü dişi göz olsun geçeni çalışsırdı çeçeni aktan olmurda akbatını dere aktan olsun ırma sürdayın dişi bir solukta attırma sözünü dişi bir solukta attırma sözünü dişi. Çok rahmat. Balangizlar yaxshimi? Barmangizlarni ko'rgandan quvonishdaman. Jana birinchi ro'yxatdan chiqqanda qanchalik ko'rinib turgansizlar, dam qo'yib qolsizlar. Barmangizlarni ko'rib quvonishdaman. Har vaqt xabar bo'lsanglar, keyingi chiqarmaslar uchun bo'lsin. Arzu. Jana shundayli Birbek degan yigitning jalpi do'stlari Jalobatlik yoshlar. Tuman Mirza xotini jana keyingi chiqarma. Bordingizlar. Ketdi. Suyunun dalın tattım, sütün sesi
Senden günler rahmat. Daha bir yolu var. Sizlerge eskертip ayta keteyim. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан шын жүрөктөн силерди баарыңыздарга көрүп турайын деп ийгирекчи болдум. Ошондуктан баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бар болуңуздар ийгиликтерди алып келген жылдардан болсун. Жана ошондой эле кирүү акысыз кылып атайын ушул концертти уюштуруп жаткан Кыргызстан кафесинин жалпы жамаатына баарыңыздар бир дүркүрөтүп кол чапыңыздар. Рахмат айтабыз. Ben burada yerim yok. Endi sizler üçün kеңеш арманы тартылып коюн. Бардыгыңыздар, урматтууларга жана мыкты режиссер менин клиптеримдин көркүн ачкан Эрнест Сыдыков досум да бул жерде. Ушул досумдун жалпы достор менен бардыгына арнап кеңеш арманы болсо деңиздер. Сиздер үчүн болсун. Sizlerdi sağladık çında. Son çın жүрөктөн били атасыздар. Жалаң çın жүрөктөн келген қонақтар екенсіздер. Қуаныштамын. Дәл бір шығарма жаңылсын. Өзгөчө шығарма жаңылсын. Мындан дағы шатырақ, ачылып, төрүнүп,
Sizler için. Bebek Bursa'nın patlaması değil. Patriotlar için, Kırgızistan için, Kırgızistan'ın diye çıkarılan taraflar. Evi bilelim. Kayradan ev bağımızda, bağımızda acaba Tügül Mırza'nın adına bağımızda işimiz. Kırgızistan içinden oturuyoruz ki. Kırgızistan.
Жоқ. Baştan, barımız birdeyi toğanlar, uqtabаймыз. Oyğunabыз toğanlar, oyğunabız. Nurmat! Qol şavarmen to'sqol sahnada qayradan Nurmat Sadirov. Şanlı qol şavar olsun. Ошондуктан мээримдүү апалар үчүн жана келечектеги апалар үчүн жигиттер бир кол чабыңыздар баштап кыргыздын кыздары ар убакта бар болуңуздар. Эми сиздер үчүн кийинки чыгарманы залда турган бардык мырзалардын атынан айымдар сиздер үчүн гүлдесте болсун. Сагыныч кыз деген чыгарманы чын жүрөктөн кабыл алганыңыздар сиздер үчүн. Тоюңуздар болгондар ийгиз. Кол чабып бирибизге мереке күтүп I
Çok rahmat. Devam içine bak. Yeni bir şan bırakayım.
Kalay kim bakmışsınlar Soğuktan anlattığınızda sizin gibi Sizin birge sabahına suyu sabah Ay kıyamam geçikti Cavız yiğitler sizi sürdü Muhalime çıktım ben muhalime Ağlayın arasınızda mendili Getirinle cezayınızı yola Yürümüzü kurayım yola Geçikti Нурмат Шадырова.